Assalomu alaykum shahrvandoni Jumhuriyat tamom qishri jomei shahrondi muhojiron muxolifon az mansabdori oddiy to mansabdori balandpoye ozodixoh имрӯз рӯзи байналмилалии сулҳ ҳаст. мо як барнома кардам. пеш аз барномае сар кунам ман мегӯм цитат, яъне ки сулҳ ҳар сол дар рӯи дунё рӯзи 21 сентябр рӯзи сулҳ аст. сулҳ ин на балки оромӣ аст. дар он сулҳ оромӣ нест. он ҷое ки оромӣ ҳасту адолат нест, дар он ҷо сулҳ нест. яъне ки бинобар ҳамин агар сулҳ танҳо набудани Мартин Лютер гуфта буд ки сулҳ дар он ҷое ки на танҳо набудани муноқиша аст, ин ҳузур надоштани адолат аст мегуфт. Мартин Лютер мегуфт. Черчилл мегуфт ки агар ҷанг дар он ҷое ки ҷанг илоҷи хотима ёфтан надорад, дар он ҷо бояд ҷанг шавад. барои ҳамин имрӯза мавзӯъ ки сулҳ дальше ман гап мезанам, шумо да мефаҳмонам қонунҳои байналмилалӣ поён ба силкая мондаги ман бо мехонем худтон. асос штоим барои фаҳмондани шумо имрӯз дар рӯзи байналмилалии ки сулҳ ман мехоҳам дар бораи муҳимтарин масъала барои халқи тоҷик сухан гӯям. озодӣ, барои расидан ба озодӣ аз намуди нави муосири ғуломдорӣ ва мардумро дар ҳолати асорат ва тарс нигоҳ доштан системаҳоша гуфта мегузарам ки дар сулҳ бояд имрӯз рӯзи байналмилалии сулҳ бошад. теорияи агар қонуни байналмилалие гирем, агар дар он ҷое ки оромӣ мегирем, ки ина Тоҷикистон ором аст, сулҳ не, дар он ҷо сулҳ нест. вақте ки адолат нест, фаҳмиде на? вақте ки оромӣ ҳасту адолат нест, вай уже автоматически сулҳ мубориза мубаддал мегардад. барои ҳамон ман имрӯз барнома кардам ки одновременно штоби мубориза шумо мефаҳмонам дар вақти ҳозир гап задан қонунҳои байналмилалӣ катибо мефаҳмонам. рӯзи байналмилалии сулҳ дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи қатъи хушунат нигоҳ кунем, қатъи хушунат ва пешбурди сулҳ ва адолат таҷлил мешавад. ин рӯзест ки мо ҳама дар бораи бунёди як ҷомеаи одилона ва озод фикр мекунем. яъне ки дар он ҷое ки адолат нест, адолат, ҳақ ва ҳамин справедливост не существует, дар он ҷо сулҳ нест. бояд фикр накард ки онҷо сулҳ ҳаст. нест дар он ҷо сулҳ. фаҳмидед? хушунат ҳаст онҷо. просто мебинем ки ҳамин ором аст. фаҳмидед? баъд якта дигар система ҳаст ки рӯи ҷаҳон ба кор мекунад. оромӣ, ҳамин ором будани мардумам айку, ин яке аз нишонаҳои мардума. яъне ки ина гап намезанам мегӯд, аҳамият наметиҳам мегӯд, ман сиёсат ба ҳамроҳ намешам мегӯд мардум. ана ҳаминам яке аз нишонаҳои
سر زدن انقلاب است. میدونین شما اگر پرتیاژن انسانیت گیریم، از پیدایش انسانیت گیریم که همین خیلی هست. وقتی که انسان خب میکند، گپ نمیزند و خودش کنار میگیرد و ناراضگیش اعتراف میکند که من راضی نیستم، گپ زنم زندان میکند. همین خیلی همون چیز هم یکی از سیستم انقلابی است. فهمیدین؟ برای همین من شما همون معروضه سازمان ملل یک خوندتی هم بعد با میفهمونم شما انامین سال معروضش چی اساس بود، چی اساسی همه میشد. ترغیب فرهنگ یعنی صلح تشویقات بودن. سال روان 25 سالگی این سال 25 سالگی قبول اعلامیه و برنامه عملی فرهنگ صلح. تاجیکستان اعضای انامین است. از سال 99 تاجیکستان اعضای انامین کنونسیون است. از جانب عمومی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. در این اعلامیه مجموعه عمومی تاکید کرده است که نه تنها نبودن نزاع هست، فهمیدین؟ نه نزاع یعنی کانفلیکت، بلکه یک روند است مثبت، دینامیکی و فراگیر که در آن مکالمات تشویق کرده نشده نزاع ها با روحیه همدیگر فهمی و همکاری حل کرده باید شود. در شرایط افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نزاع‌های طولانی مهم است که ما ارزش‌های در سال 1999 از جانب مجموعه سازمان ملل بنیاد شده را در یاد داشته باشیم که برای فرهنگ صلح ضرورند. این ارزش‌ها عبارتند از احترام حیات انسان، حقوق و توسط معارف، مکالمه، همکاری، تشویقات بودن، نزاع‌ها، پرینسیپ‌های آزادی، عدالت، دموکراسی، تحملگرایی، تحمل‌پذیری، همراهی، گوناگون اندیشی، گوناگون فرهنگی، مکالمه و همدیگرفهمی در جامعه و میان کشورها. انا همین فهمیدن که معناش چی است، که در آن جایی که آرامی هست و عدالت نیست اونجا صلح نیست. فهمیدین؟ کنونسیون هم خیلی قبول کرده شدگی این هم خیلی است. فهمیدین؟ وقتی که عدالت نیست ما از عدالت گپ میزنیم و این همین تقسیمات برابری حاکمیت دولتی یعنی وجود ندارد. از روی همون کانسپسی هایی که مردم قرار دارد، وقتی که صلح شد، صلح تاجیکان گویم اگر صلحی که شد گذشت، همون وقت با بسیار قشری از جانب خاتون همه برابر وظیفه ها تقسیم شده بود. اکثر یک توازن وجود داشت. فهمیدین؟ بعدا همون توازن برهم خورد. در زندان بینین همه هست. همون خطلانی های هم که همون ولایت کلوب میگم باید خفه نشد. یکون کس من خطلان نمیگم، ولایت قرغون تپه یا کلوب میگم. انا همون آدم های هم بوده زندان کردن. سبب چیست؟ سببش همون توازن ویران شد. یعنی یک قبیله همون آدم ها خودشون دستگیری کردن، همون ساختن. یعنی انا همون ساختگی چیزی خودشون این حال خودی همون های خورده ایستاده است. همون ها برفته ایستاده است. همون های خورده است. اوجه خوردن سر شده، اوجه تمام و داشته نمیتونه. برای همین کنونسیا اگر گیریم اگر از 9 ماده عبارت است، پایان ما موندگی میدرایم بو میخونیم. اساسش هم میگم ده اسنوش من شما بفهمونم که اسنوی همین چیز من شما با جای اساسش میفهمونم که انقلاب چیزا میخواهد، ده همون چیزا میخواهد. فهمیده نه؟ زیر همین کنونسیا تحت رقم 53 دروب 243 13 سپتامبر 1999 قبول کرده شدگی. انا همین چی میگه؟ اندیشه های گوناگون در ذهن مردم، یعنی که با آیین‌نامه سازمان ملل متحد اشاره نموده از جمله به هدف ها و پرینسیپ هایی که در آن شاملند. همچنین به آیین‌نامه سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ اشاره نموده که میگه اساس اینجا میگه اندیشه های جنگ
дар зеҳни мардум пайдо мешавад. Бинобар ин дар зеҳни мардум бояд андешаҳои ҳифзи сулҳ реша кунад. фаҳмидем? яъне ки андеша мисл идора мекунад. ман мегуфтам шумо дар хотиртон аст, қонун мегӯяд, қонуни байналмилал мегӯяд. вақте ки шумо дар фикр андешатон мехоҳем ки ҳар касе ки гӯш мекунад андешатон мебиёрем ки ҳамин Эмомалӣ Раҳмон бояд чапа шавад, чапа мешавад. шумо худотон мебинед натиҷаша. андеша, фикр, фаҳмидена? мисл, фикр, асос фикр. ино ҳар бозӣ месозанд ки фикри шумо ҳамун тараф башавад. мардумам, қишри равшанфикрам, озодандешам, инқилобгарам, ҳар касе ки мухолифам, якта бозӣ месозанд, фикри шумо ҳамусӣ мешавад. не, бояд фикри шумо ҳар вақте ки инамин даромад, иманемиҷа записҳои мо мондагӣ, ҳамун записҳои Далери Эмомалӣ мондагӣ, Иззат Амона мондагӣ, чоршанбеев, ҳамара мондастем. ҳамуҷа дар фруйдон меншен Таҷикистан навис буро но ана ҳамун мисленна фикр кати буро вай ҷиноят нест. калимаи озодӣ навистан. озодӣ ҳар касе ки мехоҳӣ, озодӣ ба Иззат Амон навис, озодӣ ба касе навис. мисла аввал тоза каранда кун. фикр. вақте ки ино фикри шуморо идора мекунанд, мора ғулом нигоҳ медоранд. анамина ай хотир набурорем. то он рӯзе ки мисла тоза намекунӣ, ту ғулом боқӣ мемонӣ. ман оиди худам гӯмгар 3 моҳ шуд ман судбозӣ нами кашокаш ҳар рӯз департатсия инам хеле ҳолат ба қарор дорам. тамоми систем, тамоми маблағош кати Эмомалӣ давутоз дорад. тамоми беримо будагӣ одамош кати. бовар мекунед? ҳамин штате ки ман ҳастам, амот в курсе ай 17 та одами Эмомалӣ Раҳмон ай. ҳатто местниҳои ҳамиҷа ки ҳамон ба хизмат мекунад. лекин ман тонистосиам мисл аснова мисл ман худам коромо мекунам. да агар ман ҳуқуқшинос намебудам қин буд. ман ҳама коромо худам мекунам. аксар чизе ки мекунам аз ситуатсия мебурам. 7 сол шуд ки туҳмат мекунад, дига корое мекунад. ҳар якташа протседури судӣ кати сафед кара омадестам. ман худам протседури судӣ бини инстансияҳои ҳамин давлато кати ҳукмоша дорам ки ҳар як гапе ки ҳамино гуфтагӣ ман факт дорам. ҳуҷҷат кати ҷомеаи ҷаҳонӣ ба исбот кара омадестам. лекин ман ҳам шумо морем тоҷик ҳастам. мисл фикра бояд дига кард. якум фикр ба инқилоба биёр. фикр ба 24 соат инқилоба биёр. тамом, гап назан. озодӣ мехоҳӣ, онам бо поён ба ҳамон Иззат Амона, касе Иззат Амона дӯст медорад, касе Далери Эмомалӣ дӯст медорад, касе Чоршанбе, касе намедонам Амриддин Аловачоев, касе Ораз Вазирбеков, касе намедонам Саид Ҷафар Усмонзода, касе намедонам Шокирҷон, ҳар касе ки ҳастам ба мо монда мегирем. ҳамон ба озодӣ навис буро. ҳамон тарафдори худат, намедонам ҳамон кумири худат. кумир дори ку? кумир як инсона. ана ҳамон ба мон бура. мисла тоза кун. сохтагӣ будам. ман гуфтестам, ҳамон записҳои моя пурра тамошо кунем. кодае ку код. асосан ман гуфтам, кода бояд ҳар як кадома донӣ. ден раждени коди, ден раждени Рустам, ден раждени Эмомалӣ Раҳмон, ден раждени Озода. основаш ҳамин рӯзи мавзӯъ биям ман мондагӣ. сабаби ҷанги Эмомалӣ Раҳмон, Озода Рустами Эмомалӣ о Раҳмон бо мардуми тоҷик дар чист? яъне ки вақте ки ту якум очирад, якум ден раждени Эмомалӣ Раҳмон, ден раждени Рустам, ден раждени Озода. ана ҳамина фаҳмидӣ? тамом. ҳама ҳолате ки мешавад, ҳар як ҳодиса, инамин Саид Мукаррама анамун як кор чӣ коре кардам, ҳамуна ҳисоб кун. ден раждени ҳамун ҳарсеша навис, як варақба, ҳамун ҳодисаи таърихеша навис, числаи ҳамун ҳодиса рух додагие навис. баъд ҳисоб кун. анамҷуби мебурод сифр. фаҳмидӣ? люб ҳамаи бозии ҳамино ба ҳамаш ба ин проект намегузарад. ин проекта шикастам ман. ин проект намешад дига. ҳозир дига проект ба мегузаранд. дига проекте ки ваяшам мо медонем ки чӣ хел проект аст. ваям намешад. лекин барои ҳамун ҳар якти шумо мисла бояд тоза кунед. фикрата банд накун.
اساس چیز تماشا کن، اون چیزی که منفعت داری تماشا کن، حرکت کن. ایکو این همین برنامه اهمیت وقتی که سیاستمدار باید ключевой گپ گفت، اساس گفت. نخیر نه توب نتیا، توب وقتی که توب داد کو توی ای خاطرت میبرد وجه سوالی دادگید. اینو انمی سیستم خطی برده استن موزی برای اون که غلام انمی خیلی اداره میکنن. فهمیدین؟ برای همین چیز مثل به فریدم باشد، آزادی نمی پشتی من دیداسی خدا نویس، دستت بنویس برای خاطرت نبرانندن آزادی نویس، کار برا اگر عیادت برو روچکه که آزادی نویس. فهمیدی؟ چه فهمیدی؟ یکون پارول که نویس دستت عمل کن. من گفتم دین رجدین دون اساسا دین رجدین امام علی رحمان، هم دین رجدین امام علی رحمان میدونی همون روزی یکم روزی جنگ 12 فوریه 1990 حساب میکنی 24 میشد. دین رجدین امام علی رحمان حساب میکنی 24 میشد، آزاده حساب میکنی 29 میشد، رستم حساب میکنی 38 میشد، 11 میشد، 24 میشد. یعنی خیر رفته یا 33. فهمیدین؟ یا 12. این همین например اگر آخران اینم کیه محکم کردم، من کیه حساب کردم اون روز وقتی که حساب میکنی همون 12 میشد. خطلون اگر محکم کنن 12 میشد، یعنی که внутренний клановый система. یا سوراب اگر محکم کنن 12 میشد، همون سیم رегион بین خودشون رازبار دارن. سید جعفر عثمانزاده اگر حساب کنی یا دیگرای حساب کنی. فهمیدین که خود شکستوسیان برای انا همون چیز فکر основаи озодӣ фикр. фаҳмидӣ? анамин фикр ба анамин калимаи ман чӣ ба мондагӣ ҳамин қасол боз шумо бинен анамин чишмотонро иста. ман не, ман оха аҳамиянате. анамин калимара бин, озодия бин. анамин чиз ту ба ҳайку озодӣ ба мерасонад. мисл фикр. ман як вақт гуфта будам шумо ба солҳои 2020 وقتی که اکثر مهاجری مهنتی هستی، مهاجری مهنتی پیش از مهاجرت مهنتی رفتم میگویی که من این خانم میبیام هم خیلی میسازم، ماشین من خیلی میکنم، میبیایی میکنی حتما، لیکن تو حالی نرفتی نو میری کار مییابی میبیایی میکنی. با این حال برای اون که یک تا سیستم من شما میفهمونم که من شما بگفتم آرامی مردم فهمید وقتی که مردم слишком آرام است گپ نمیزند و هم انقلاب است. میفهمید شما؟ باور کنید. و یعنی که مردم ناراضی است، مردم نمیخواهد که گپ زند. میفهمید؟ لیکن مثلش باید توغری کردن نکن. فکر توغری میکنی، انقلاب با توغری میکنی، خیزش به توغری میکنی. خیزش مردم، انقلاب، کلمه های جهاد استفاده نبرید. نلزه جهاد запрещено. فهمیدین؟ باید قانون بین المللی که انقلاب کرد. فهمیدین؟ قانون بین برای آن که اینا قانون کتی خودشون اگرجدت کرده. چی امام علی رحمان چی جامعه جهانی انا میخواد امام علی رحمان باید آدمای حمایه میکنن برای اون که همون ابشگاشون با اینو یکدیگر به کمک میکنن، مبلغ میپردازن دیگه کارو میکنن. برای انا همون قانونی من گفته بودم که قانون دیکتاتور بر ضد دیکتاتور، فکری دیکتاتور بر ضد خودش، ایده دیکتاتور بر ضد خودش، زبان دیکتاتور بر ضد خودش. انا میخواد سیستمی که کار میکنه. فهمیدین؟ یگانه انا همین چیز میرسونن. فهمیدین؟ برای همون کسی در اومد من قبول میکنم انا همین چه خونه نه کنونسیا هم پایان موندگی من خونه. اوکی یک آدم در اومد وطنی عزیزم گفته قبول میکنی. الو سلام علیکم برادر اهل اسلام. سلام علیکم. اما وقت خرسندم شما رو میبینم در این برنامه قلب خود رو خون میکنید با وطن، با فرزندای وطن، با خواهر و اپای وطن، با کسبداران و تجارتداران وطن بسیار چی میکنید. میخوام که با شما همدردی شویم، یک جای شویم،
фикри ақидаҳои худро гав занем, ба халқи тоҷик расонем. Ҳама вақт халқи тоҷик ҳушёр бошанд. Ин замоне омадааст ки 30 сол ягон ободӣ надида, баръакс халқи тоҷик гумроҳу парокандаву зери зулму ситам шуда истодааст. Мехоҳам ки ҳама суханҳои моро фаҳманд, бар ақидаҳои неки худашон биёянд, дастгирӣ кунанд. Ба шумо як-ду саволот дорам, агар мумкин боша. Саволи якумам: дар вақте ки дар Тоҷикистони мо урану, ангишту, нефту, газу маъдаҳои минералӣ бисёр буданд, чӣ барои мо чӣ лозим аст ки мо пешрав шавем? барои мо ақли солим, инсон будан, як нона ҳайку баробар тақсим кара хӯрдан. ин ҳамин там дига ҳеҷ чӣ не. асосаша гирем агар ҳамун фундаменташ ана ҳамин чиз. далчеш инсоноя ёфт мешавад ки мебиёяд дар асоси баробарие ки ҳаст кор мекунад, ҳамуна баробар мардум ба мардум. як инсон бояд вақте ки инсон мардум ки гуфт ҳатман мешавад. инсон ки худам гуфт намешавад. эмомали раҳмон худам гуфт. эмомали раҳмон мана ҳамиқа сол хурд, ҷамъ кард ва стратегия придумат кард. 33 сол ҷамъ кард, 33 сол кашон дига ҷоҳоба бурд. ана ин давлатобаям давлатои аввалма аврупо қарор дорам. ман ҳама медонад ки ман ягон тарсам надорам. саволи дуюмам бародари ҷон, маблағоша нигоҳ медорад. ин давлатобиам вигидна ки мухолифое ки дар ҳақиқат мухолифаш ҳаст, ҳамуна определённи пресс багирам, определённи иҳота кунам. ин систем барои он ки вай овардост. ин суханҳои шумо мо медонем, мо кӯтоҳ савол метем, кӯтоҳ ҷавоб тем, барое ки барои мон ин чӣ нест, чӣ ном дора, барнома чӣ нав, ягон чизи нав нагуфтед шумо. ин халқ медонад ки мо дар таги зулми ситамем, мо дар таги дасти инсонҳое ҳастем ки оводӣ ватан нестанд. мо ино ба мо гуфти урсо ки новинка ничего нету, гуфти урсо. ман шумо саволи дуюм ман буданам ки вақте ки шумо мегӯед ки шумо бедор шуде, шумо президенти Тоҷикистон мешавед, дар ҳамин вазифаи шумо президент ман қабул кард, аввалин чӣ корҳоро анҷом мекунед барои халқ ки халқ ба шумо бовар кунад, муттаҳид шаванд? ман барои зиндагӣ овардан буромадагӣ. якум зиндагӣ. вақте ки зиндагиро чӣ тавр мебиёред? Зиндагиро чӣ тавр мебиёред? дуюм бояд вазифаҳо аз рӯи баробарӣ тақсим карда шавад. асос шумо ҳамин чиза мехоҳед, ҳамин чиза шундан. бояд як вазир аз Бадахшон шуд, як вазир аз Хатлон шуд, вилояти чӣ мегӯм ман, Қурғонтепа ё вилояти Кӯлоб мегӯм, бояд хафа нашуд мардуми Хатлон. исторически нома бояд гардонда, история бояд айхотир набуровад. вақте ки таърихи айхотир буроварди, миллата айхотир буроварди. як кас аз Суғд шуд, як кас аз шаҳри Душанбе шуд. бояд ана ҳамин чиз пропорсия, яъне пропорсия бояд баробар тақсим шавад. асос ана ҳамин. вақте ки инсон ҷавоби шуморо ман фаҳмидам. саволи сеюмам дар бораи маъдаҳои минералие ки дар Тоҷикистони мо дорем, дар ҳамин бора чӣ гуфта метавонед ва чӣ ташкилот карда метавонед, чӣ заводу фабрикот, чӣ таъмини кор ба халқ мебиёред? имрӯзи худаш халқи мо аз рӯи набудану аз рӯи вазбинӣ кору зиндагӣ пароканда шуда ба ҳар ҷо рафта инсон зулми ситами дар тамоми давлатҳо ҳастанд. шумо дар ин бора чӣ гуфта метавонед? ман оиди ин беҳтар кардани шарту шароити мардум гуфтанӣ ҳастам ки рӯзе ки мо шудем, команда мерад, рӯзе ки ҳанаму инаугурация шуд, команда мерад, ҳамунҷо ман шинос мекунам, команда корро сар мекунад. одамое ки ҷомеаи ҷаҳонӣ мешиносад,
одамое ки влажид мекунанд, одамое ки завод месозанд, одамое ки ҳама чӣ месозанд. Ман гуфтам то ҳамон куполае месозим. яъне ки инвесторҳо доред, яъне ки инвестор доред, инвесторҳо доред ки дар Тоҷикистони мо ҳамин корора подключат мекунем. Ман не, ман ҳамона шумо агар мутахассис бошед, шумо подключат мекунам. Фақат шумо ба мегӯям ки ҳамон одама фиреб накун. Шуд, ман ин саволда ҷавоботонро дуруст фаҳмидам, фаҳмидтон бисёр ҳам хурсанд ҳастам. вақте ки инвесторҳои шумо мебиён унҷо ки бунёд кардан, ташкил кардан кору заводу дига корора, шумо аз онҳо ку пула партофта намераванд Тоҷикистонда, шумо ягон фоиз метиҳед ё ки ягон аз байни ҳамин кор, аз байни ҳамин тиҷоратшон ягон чӣ пешниҳод мекунед ки он шумо ба шумо инвестор мешаванд? ман хеле мефаҳмам. ҳар як минтақа определен, ҳар як маҳал, ҳар як сарзамин, гӯем Хатлон, Суғд, Бадахшон бойгариҳои маъданӣ дорем. гӯем дуруст. ҳамон чиза ман инвестора ҳамон минтақаи худаш гирӯпарӯ мекунам. фақат дар асоси баробарӣ кор кун, фиреб накун. ҳамон одамон месозад завод, ҳама чӣ буҷети ҳамонҷа ба гузарад маблағ, буҷети ҷумҳурӣ ба не, буҷети анами шумо бошад. гар шумо ба анамон вилоят ба гузарад, ана ҳамонҷаи неку аҳволиша мардум ба худи ҳамон минтақаи ҳамон мардум интихоб мекунад роҳбараша, ҳамон ҳисобот диҳад. на аснавани баробарӣ. чӣ хел фаҳмедӣ? фаҳмо. бисёр хуб. дар вақти даврае ки давраи Совети Союз буданда, гӯем ҳамин хел давраи гузаштара мон Совет Союзи вай доштем, туризм, дар альпинизм буд, геолог буд, биолог буданд, ҳама ҷо меомаданд растаниҳо чора ҳамино. дар бораи ҳамино чӣ гуфта метавонед ки ҳамино мешавад ки бо аз нав ташкил кунем ҳамон ҷои истироҳатҳои боғҳои истироҳатӣ, зонаи отдих мегуфтем давраи пешда, ва оё ҳамин чизҳоро шумо ташкил карда метавонед ва чӣ қудрат доред ки ҳамин корро ташкил кунед? проекти мо багирем, проекти мо ба ҳамон мо канализатсия сар мекунем. ман ина гуфтагӣ будам бомедум. ҳамон кӯча сар мекунем, ҳамон таги замин то ҳамон болои хона ояд. ҳамаша ман намехоҳам ки ман вақте ки соли 2021 як ҷо бишиштагӣ будам, чӣ мехоҳӣ? ман намехоҳам ки мардуми тоҷик асри 21 ба дар хонааш рафта дар ҳоҷатхона ҳамон санки дига ҷоша тоза кунад. шумо саволи мара нафаҳмидед. саволи шуморо фаҳмидам. ман шуморо мегӯям ки айсар ҳамаи ҳамон проектҳое ки ҳай бо ҳозира замонае ки пеш рафта истодааст, ана ҳамин мутобиқ кара инвестере дорем ки месозад, тоҷик ба мефаҳмонад. фақат ҳамона оянда ба ҳамон вақте ки фоида дид, хонаш ба уха ҳамаша набараду, ҳамон агар 100 сӯм кор кард, 90 сӯмаша бо ҳамонҷа ба сарф кунад, ҳамон обод сохта додаги мо ба 10 сӯмаша майли гирад хӯрад. ташаккури зиёд. саволи охирин дорам барои шумо, баъд хайру мақдам мегӯям ба тамоми халқи тоҷики мо. саволи охирини ман ҳамин аст ки дар вақте ки дар замони пеши гузаштаи мо то союз пораканда шуда наша, мо чорводории мо Тоҷикистон пахта ва замину ва тиҷорати деҳқонӣ, колхозу совхози мо беҳтарин пешрав буд назар ба дигар давлатҳо. оё шумо метавонед ки аз ҳамин аз гузаштаҳо пештар пешрав кунед ки совхозу колхози мо, чорводории мо зиёд шавад? дар ин бора шумо доред ё инсоное ки мисол шинос ё ки инвесторҳо ки дастгирӣ мекунанд, ҳамино обод мекунем, ба халқи мо пешниҳод мекунем? марҳамат. ман дорум инвесторҳо ки оид ба ҳамин хоҷагӣ ҳамон хоҷагӣ гӯем, агар замин нигаҳдорӣ ҳаст, инвесторҳое ки лекин якта чиза мардум хоҳиш мекунам ки айни ҳол ки
тоҷикистон бисёр заминош хитой ба дода шудааст. ҳамон деҳқонои хитой ҳатто тоҷикистон мекорану як замина 100 гектара мекунанд, 5 сол 6 сол кор мекунанд, ҳамона бо паста дига ҷо бо 100 гектар мегиранд. ана ҳамонҷо ба салафан истифода бурдост. салафан фаҳмидена? салафана медонем ки замин ба хӯрдашавии салафан дер аст. медонена? салафан ҳам пластика дертар хӯрда мешавад. ино аксар замина асосан замини хатлона, ино ҳамуно ба додост бисёр додагӣ ва ё анана хел карда истодааст хитоиҳо. ана ҳамин чиза просто мардум бояд ана ҳамина иҷозат натиҳад ки замин ба қувваташ тамом мешавад. замин вай салафана чиндана қин аст аз замин ҷудо кардан. ана ҳамина бояд мардум донад. агар ҳамин ҳодиса ҳозира ҳолат катӣ бошад, агар ҳаст инсоное ки современни технология, современни об кашидан ҳамаша айсар мекунанд. айсар гуфтаистам ку ба фикри ман ки шумо мегӯед ки заминои лалмира сурох карда агрегатҳои обкашӣ карда заминои лалмира обӣ бекунам. амина гуфтани шумо? да, баъд бисёр фикри ки дорем мана кӯли сарез ҳаст. кӯли сарез но инвестори мошни нест ки инвесторе ки барои чӣ инвестор кор намекунад? барои ин ки тоҷикистон демократе нест, адолат нест, барои ин ки коррупсияҳай, барои ин ки дуздиҳай, ғоратҳай бовар намекунад. вақте ки инвестори мо мегӯяд ки ин ҳамҷа кӯл дортон, ман ҳамон оба мебиёрам, баъд ҳамҷа ба уҷа ҳамон аҳолӣ агар сӯхт бошад замини ҳамон ровниш, замини корам гӯем, чи лалми чи обӣ, ҳамонҷа ба об овардан ба ҳамонро ҳамон маҳал хати ҳамон минтақа кати шартнома мекунад. ман инвесторро рӯпарӯ мекунам, ҳамон вилоят ба вилоят кати кор мекунад, худаш корша мебарад бо дар асоси мардум, хоҳиши мардум асос. фикри ман амине ки бародари азиз, барои дар тоҷикистони мо тоҷикои мо ҳозира навҷавоно ба ҷое ки дастгири якдигар шаванд, дар ҳамон вазифаҳо кор мекардагӣ бахилӣ мекунанд, пули бад мегиранд, худ наметавонанд ба забони русӣ гап занем ки оводӣ шавад. мисол ки ҳамин заминои тарафи мисол шаҳртӯз ҳастанд, фахробод ҳастанд, унҷо бисёр ангурӯи калон боғҳои калоне буд ки сару бар надоштанд, ҳамно ҳаминам кор лалмӣ буданд ва дигар заминои ҳастанд ки мешавад ки мисол сурох карда тиҷоратҳои дигар кишту кори дигар карда, масалан пахтара боз зиёдтар кунанд ам тарафо. ҳамин тарафи мо аз тарафи тоҷикистони мо, аз тарафи бародарони аз тарафи халқ гуфта шуморо илтимос мекунем ки ҳамин ҷоро бисёртар ба назар овоз одам гум шуд. як каси дигар дар омадагӣ ира қабам. салом алейкум. апи чаро созӣ? хайр, шумо созтин? саломатон хуб? шукрона. шукрона валло гаштем оҳиста оҳиста. имрӯза мавзӯъ дур намерем, коротка ясна чотка. имрӯза мавзӯъ рӯзи байналмилалии сулҳ барои чӣ, аз чӣ сабаб эмомалӣ раҳмон, рустами эмомалӣ, озода раҳмон бо мардум ҷанг эълон кардааст? сабабаш чист? фикратонро гӯед. тамом. сабабаш ҳамин ки ман ҳаракат мекунам ки каротки гуфтан ҳаракат мекунам, дур дароз накардан. ҳаракат карданаш ҳамин ки ҳамин оила кланаш кати мана 32 сол шуд ки 32 сол шуд. тоғрими эмомала раҳмо хун кат омад ва такрор гуфта мардума тарсонда, дар мияшон, дар каллашон ҷобоҷо карда тарсонда овардааст ки оварда истода аст ки озода сухан мегӯяд дар панҷара мардум хақ. барои ҳамон инҳо ҳамиқа соли дароз мардума тарс қапида омад, мардума тарсончак кард.
مردم ما فکر کرد همین درجه آورد که رنگ چی میگد رنگ گسپم با این گوید اگر میشود مردم خط بزندم خط بکشدم خط دم خطش نمیبرارد بکشن درجه نمیبرارد که میترسد که پشت پنجره میبرد خب شو گفته ترس به آورد همین درجه آورد برای همون اینا فکر میکند که مردم 92 گفته ترسنده آوردگی نوجوانا را بینید سوال میتیم بعضا نوجوانا با 20 21 22 ساله من میگم که برای چی شما میترسید میگه که 92 من میگم در کجا دیده 92 را 92 را تو دیدگی میگه که نه پروستات مده افسانه کردگی نقل کردگی ما میترسیم این ندیدگی باشید خیلی میترسی نمیدانیم هم خیلی گفتگی برای همون ما میترسیم ترس در انسان در درونشان ترسشان شده کشته نتواند آزادی نمیرسد مردم دلیشان درونشان همشان حیکو ترس جا کردگی 92 گفته برای همون اینا سپکوینه فکر میکند که مردم سپکوینه کرد ترساندن مردم نمیخیزد پا میرد چقدر مردم کشت مردم خست نه در وارخه چقدر مردم کشت مردم خست نه رای نسبت من به پارسال پیش مردم خستگی بود در ویدیو گرفته چکا کرد پستاوید کرد درون مردم بوز بسیار همین چیز میترسد یک قشلاق با یک تا مرده شود امامال میداند اتاق کروپسیا بسیار شدگی آزاده گوید اگر میداند میبرد پشت پنجه میبرد برای چی مردم گوشنابگی آوردگی همه چیز آوردگی اکسپنس کرده است مردم فروخته است یک طرف کشته است دست اینا پول بسیار یک تاشر کم بغل با پول میتید رو اینا فروش میگه تاجیکه پول کتی فروختاس اشکمشه فکرش خودش شدگی دیگر را فکر نمیکنه مثلا یک تاجیک با پرسید که سوال تید من یک کار کردنیم یک مصلحت تگوید نمیتید دیگه دولت با پرسیدگه مصلحت میتید برای چی؟ برای اون که مردم تاجیک یک دیگرشان دیده نمیتاند زوستش بسیار شدگی خودم شوام میگه دیگه بش نشوام من مردم میدونم اساس مردم با من میگم که شما با مردم سپین دیکتاتور با هیکو یگان وقت نترس یگان وقت من گفتوسیم من همین روز 2550 نمیدونم 55 روز میشد 23 و 3 روز مینوس میکنیم 2552 روز شد که همه که میزنم درون و بیرون من همه کتی باور کنیم یگان روزه که آرام ایستادن من نیست من روزه که میخیزم میگم که همین روز پرابلم هم نیست خیلی که اوچه عادت کردگی من همین خیزم اگر پرابلم هم نباشد میگم که چون تا پرابلم نیست اینجا یک هفته روز تیشینه میگم میفهمیتون لیکن آزادی ناترسی وجود استخوان من به های من تاجیک هستیم من شما برامدگی ام مردم قطاری برامدگی ام مهاجر برامدگی من مهاجری کردگی مهاجر کامبیناسیون دارد من شما بازی میفهمونم انا همون چیزاتونو من حاضر بیدار میکنم مهاجر رو با شما نپریمیر من مهاجرت مهنت رفتگی عربه هم کشتگی چرکی با سترویکه بیام زمین کفتگی فهمیدین دریناژ میگه تون کو دریناژ کسی که زمین کفتگی میدوند یا تنبه زدن با دریناژ میکوی چورکنجا فهمیدین نه آب مبراد یا شکاتولکا کرگی من فهمیدین من همه چی میدونم یا لامینات زدگی یا شپکلیوفکا کرگی همه کارا میکنیم دیگه نپریمیر یک روز
اگر عربا کشم اگر در روز یک ماه دو ماه میرفتم уже стройка баравангар шпаклёвка мекардам ё намедонам баъди 10 рӯз баъди 5 рӯз бод бояд тамом шавад мерафти шкатулка шумо мозготона анамихе корфамонтон инқилоба фаҳмед то разнообразия шумона уже тайёр кардаги ҷомеаи ҷаҳонӣ анамин эмомали раҳмона дасти худаш қати фаҳмед то просто ман ҳамона бедор мекунам шумонба фаҳмедид шумон уже медонтон ку муҳоҷиро як ҷо мертон таксигӣ мекунтон як ҷо мертон ки намедонам заминковӣ ҳай бо пули хушура метиҳад унҷа кор кардон як ҷо мертон ки стройка кирпич кашонданда кор цемент фуроварданда кор як ҷо мере ки шпаклёвка як ҷо мере ё бизнес ё фурӯхтанда кор як рӯз тарбуз мефурӯштон тарбуз дига нест намедонам савдо каростон зелен пелен садавотба мерем бо дига чӣ шумо уже одат карагӣ разнообразияба просто анамона подключат мекунӣ танҳо якта чиз ба инами пуштанги ман ба фридомо подключат мекунӣ тамом дига ягон кор накун анамина фридомо подключат мекунӣ ҳамин кор кароси ку озодӣ гуфта кор кун даруни дилат багӯ даруни анамон дилат ба мағзи сарат ба биёр кун ягон вақт ино фикри шуморо дига ҷо бурда наметавонад ягон вақт фикрат бояд дига ҷо нашавад фикрат озодӣ баша 10 банавис тосиам ку савод надорӣ ку 10 банавис озодӣ гуфта мераси ҳатман фаҳмидӣ анамон баччата гӯдак бошад агар гӯдакта хом меравонӣ ку анамон танаш ба аллаё мегӯи озодӣ гуфта аллаё гӯ дига бачаҳотам шунавад омин мекунӣ ку се рӯз дастархон мешинӣ мехезӣ озодӣ биёд гуфта омин кун ҳеҷ ки не озодӣ биёд гӯ инқилоба бин чӣ хел равишаша худат мебинӣ натиҷаша инами агар як ман инамин конвенсия хондам конвенсия мегӯд ки асос мағзи инсон мағза бояд чикар мағзба агар революсияи ҷорӣ кун мағзба инқилоба ҷорӣ кунтон ку шумо мекунитон ман шумома мегӯям мана маҳкам кардаги да мана изолятсия кардаги миллион метиҳад миллиард метиҳад бовар кунтон ман намедонам ман документҳои чиам надорам ин 3 рӯза 4 рӯза любой хе метиҳам ман наметарсам ҳамин давлатоям ошкоро ино биам мегӯм рафта ман медонам ки муносибатҳои иқтисодӣ дорад но дига одамое ҳаст ки бо ино метарсад баъзе коро кардан ба дар ҳаққи ман эмомалӣ просто пулаша меканам ман як вақт гуфтагӣ будам пулата любой хе мегирам манами рустама мегӯям ки инами охиронанги амалиёте ки гузаронди ту дар ҳаққи ман 6 моҳ гузаронди хеле одам пулдор шуд хеле тоҷикоям хеле пул кор карда ту хеле немисоям пулта зада гирифт хеле пулота гирифт урусоям пулата гирифт бо дальше пулата мегирад ман ту ба гуфтосиям кодота намон коғазҳои ман мегӯи кодота менависад фикри ман не намешад ман кодота медонам ҳамеша ки штоби код калимамо коди ту истад не наметонӣ падарата пурс ки мешуд ё негӯ падарат мегӯ ту эмомалӣ раҳмон ҳамун даври ёшиша ёдаш мебиёрад мегӯд ки оё кодои ҳамун дигарон меистод гӯ абдулмалик абдуллоҷон одамай пулдор буд падари ту бақувват буд ҳаматарафа бақувват буд намешад танҳо озодии мардум каллада биёр тамом озодӣ ҳатман мерасид бовар кун ина мисол ҳамақа кадестан ман записа намемонам ман барои ҳамун записое ки анамон одамое мондем гашта ино айхотир бурод гуфта будда ҳамон одамое ки мо мондосим коротка далери имомалӣ дига одамое айхотири одамизод бурод мегӯ ино анамихе мекунад як кӯҳна мекунад бо якта проблеме нав месозад фаҳмидед ҳамаи ҳодиса ман шумо ҳамин соли 90 аррӯзе ки ҳамин ҳол наомадааст ҳамун 90 89 ҳамаи вохӯрӣ ҳамаи бозӣ коди эмомалӣ раҳмон аз соли 2012-15 гирем агар коди рустам фигурировать мекунад коди озода хати хуш шуд ани эмомалӣ раҳмон ба 3 та код шуд анами ки қатл мекунанд куштор мекунанд зиндон мекунанд света мекушанд раҳотона намедонам бозора месӯзонанд любой кор ҳамаша ҳисоб кунтон худотон намедонам мошин омда кӯла бо одаме мезанад хонаое мезанад чапа мекунад дигара бурда зиндонӣ мекунад ҳамаш худотон ҳисоб кунтон гугл ҳаст ҳатто инамин ман шумо ба як гап мегӯям ҳамин ҳозир искусственный интеллект буромадааст медонтона искусственный интеллект
یعنی که سوال میتیتون خودش جواب میتید. چت جی پی تی دیگه چی های سایت های همون سایت ها با من سوال تیتون که من کی همه دیگه آدمایی که هست همون سوال تیتون کی فهمیدتون؟ من شما میگم سپوتنیک داتی من ملیکو امومالی سوال تیتون آیا همون کد رقم که آدم میکشد میبرد. رستم سوال تیتون آیا رستم شاگرد گلمراد هست یا نیست میبرد. لوبوی چی؟ لوبوی هر کسی که نمیجا میگوید که من آدم امامعلی رحمان نه میگوید انمون سوال تیتون آیا همون آدم امامعلی رحمان هست یا نه. چند برای اون که پرسترانس همین قصال با مدت همین قصال با اینا بسیار چیه گفتگی چی آنلاین رژیم چی به طریق مخفی همون ثبت شدگی. لوبوی چیزی علاقه کتی لوبوی نمیدونم واتساپ وایبر لوبوی چختی همون سپوتنیک همش گرفتگی خوزی بعضی یدینی کرگی همه خیلی چیزا آینده بیار همه خیلی چیزا میشد عریضه نویسگی خودش عریضه نویسته میدادگی چیزا میشد همون چیزا اوجه اینا گرفتگی اینا نمیتونه اوجه برآمده. اول مقصد جامعه جهانی از بین بردن همه خیلی انسانا بود یکی از سیستم هاشون فهمیدین. حتی جاسوسایی که آدمای قتل میکنند پادستاوا میکنند همش برای اینکه بیا تلفن‌ها که گپ زدگی سابشینی نویسگی و یا همش فونکشنی رو بات کرگی میگم و میتیاد چون من نمیگم اینا اوج ساوریمنی ناوکا میگه تلفن اینا می اینترنت که من شما که گپ گوشم همینطور برای همون جامعه نوی می اومدگی به منفعت مردم عادی است. شما گفت من باور کنم با منفعت مردم عادی اگر منفعت مردم عادی عقل استفاده کنه تمام عقل فریدم عقل نبرد تمام آزادی به میرسی دیگه یادم چی صلح آزادی به میرسی. برای همون امروز خصوصا که امروز روزی صلح کی هست صلح بین المللی باشد اگر انسان اگر انسان تو فکر تازه نکنی صلح به نمیرسی. فکر باید تازه کرد یکم آچرت فکر باید دیگه جا نبار اینا فکرات میسازن آدمای خودشون بلوگر و دیگه هر طرف رو میبرن فکری توی باید بند کنن. نو اساس مردم تاجیک داند که همین شما یک تا چیز فهمید همون آدمایی که محکم شدگی همون صورتش بینن که من کیم موندوسیم رستم آزاده امامعلی رحمان دیرجدین همونای بینتون همونجا پایان با لینک های پایان هر یک کدام همون زبس به لینک های لینکتی میدرایتون زدیرجانی روزشم بینتون حساب میکنیتون دیرجدین کدامش این همه خیلی ما چوت ککشو دوسی همش تنها فقط کمتر پلوس اینا سواد ندارد اینا هم پلوس کتی کار کرگی هم پلوس بکنیتون تمام ماهشه یا روزشه روز دیرنش یا همشه هم سالوی توالتش که میبروید خودش لوبوی حادثه اینه قشلاقاتون و محله هاتون و آدم کشته بود نمیدونم کماندیروی کشتن هر کسی رو که کشتن قتل کردن همش همه خیلی کودای برای اونکه سپارش فلانچی داد فهمیدی من اینم اینجا من اینجا حجتام من نشون دادم این دولت قرار داشته گشتی من 7 سال شد همه جا کد همینو های یعنی که این دولت ها رقمای همین موندگی که میگود من کتی اسنین فرمه اینا که گپ زدم میگود که پشت همین به همون های فهمیدین؟ نو اینا مبلغی بیا میگیرد برای انا همین چیز هر یک کدام ابدان باور کن باوری ناترسی باور کن خودت با باور کن من بنی خودت با اونم کلمه ای که هست اونم کلمه اگرانی سیلا دارد استاره آدمیزاد با انا همین کلمه کتی هایکو آزادی انقلاب خیزیش این مجاهد نه آزادی انقلاب عدالت
قانونیت همین کلمه ها کتی رولوسیون شدگی ایمپریا ها چپا گشتگی ولی وای دولت چه کویم مال رحمان یک دولت چی مایده چه ایمپریا ها چپا گشتگی این همین کلمه ها کتی تنها انا همین کلمه میدروی سبشینی ها با نمون کامنتاری ها با ننویسه هرچی ننویس پروستا فریدوم نویس برو یگون چی ننویس سلام ننویس یگون چی ننویس فریدوم فلانچی نویس برو فریدوم تو all mention تاجیکستانی همجا نویستگی من یعنی که آزادی با تمام مردم تاجیک درون همین کلمه با چی های زندگی ارزنده تای مهاجرت مهنت تای به برقی تا نفته 22 سویت میکشم های نمیدونم بیکاری های گشنگی های مهاجری سیاسی های همون داجه همون چی هایی که مهاجرای سیاسی و مهاجرا بیان شما مهاجر سیاسی ما سیستم شما بگم مهاجرت چیه من سیستم سازمان ملل متحد و امامالی او داف رفتگی به توجای بردگیش به در خاطرتون است 10 میلیون همجا خیر کرد یعنی که داد همجا 10 میلیون برای آب و چیزی چاخته نه وای یعنی اپشن با پول میپرد اپشن همون میپرد احمون پول و یا قتل میکند بعضش اینجا با رکلام میکند خودشون شما سپین دیکتاتور سیستمی سپین دیکتاتور فهمیدین باید خفه نشود یگون کس من همه کریتیکا میکنم باید همه تصدیق کردین سپین دیکتاتور ایناش رکلام میکند گرانت همه آدمای خودشون میبینید احمون پولون میبینید فهمیدین نه خطاب میتین یعنی لیگالیزاسیون میکنن سیستم هاشون فهمیدین برای انا همین چیزا بعد برای انا گرانت هرچی جمع شد مثل مخالفای بینش به یک دیگر نفهمی میشد فهمیدین من یکون کس یکون چی نمیگیرم من یکون کس وابسته هم نیستیم من یکون دولت وابسته نیستیم نمی دولت ایستادگی وابسته نیستیم نمی چشماتون من میگم چشمی من بینی میفهم من وابسته نیستیم یکون کس و نمیترسم برای انا همون چیز این چیزی که من گفتم کو همه میترسد گفتم من نمیترسم برای چی انا همون آدمای خودشون که اومدگی همون آدما با حجت میتین فهمیدین نه حجت میتین یک سیستم ساخته بودن که سیستمی که حاضر برنامه‌ای که من گوش کردم برنامه پیام گوش کردم همونجا به سوال داد همون برنده محیدین کبیری با که همین پیمان ملی یعنی که اوتو بود که اپوزیسیون تاجیکستان همه حرکت های مخالف یک جا شده بودن سال 1992-93 بعد کراچی همون یک اپوزیسیون تاجیکستان تشکیل میکردن همین سیستم هاشون هم همه خیلی بود پروست صلح‌آور رستم میشد فهمیدی فهمو قربانی دلیر میشد قربانی ذوقی بیگ میشد قربانی عبدالستار پیر محمد زاده میشد قربانی شاکرجان حکیموف میشد قربانی انمونو میشد اینا نمیشد اینا جنگاوی هم قربانی نداد یگان تاش مردمی عادی میشن من و تو میشیم فهمیدین برای انا همین چیز لیکن انا همین سیستم ها شکست من شکستم من نبال که اینجا بمیگم من یک ماه به 45 مکتوب روان میکنیم فقط کمانده دارم من یوریستا فهمیدین تمامی زبان نمیدونم پروست خداشون نشون نمیتید ایده سیستمی مهم ساختگی چی از نظر بذارم معین کن انالیز کن تحلیل کن عمل کن خدا بدون خدا برای آنکه تو خودت نشان دادی شکار و میافتی اساس معین کردن بود انامین نتونستم اما تکتی نمیتونم برای آنکه اماتا من خودم همه خیلی ساختگی در من یگون کس یگون جو کپانم نه یافته نمیتونم یگون چی یافته نمیتونم در نمی کامپیوتر نه این دیگه خیلی دوره بشه من خودم کار کردگی هستم وقتی که من گفته بودم
инқилоб танҳо бо роҳи информатсиони партия ҳам канал мекушоӣ номи худошон кадӣ номи худи ҳамино кадӣ коғазча ба инамин чӣ мешад праздник мешад менависӣ шарик мепартоӣ сарте пул додоси маршрутка ба навис инқилоб амод озодӣ фридом ҳар чизе ки мехоҳӣ дилатба мебиёд озодӣ ба иззат амон касе ки хоҳӣ ҳамона навис ти пул кувай нанедаронад ки ҳички даст ба даст мешад мехонад мардум фаҳмидӣ анамихе системаҳои корфармонтон анамин чиз инқилобба мебарад дига ҳеҷ чиз ҳама чиз контрол дорад инамин площадкао контрол дорад интернети инамҷаба ман шумо ма нишон додам записамай инамин интернетамам контрол мекунам мана мезанам медонед шумо ин инҷа например ҳар як тоҷике ки хориҷа ба ҳай бояд гуфт ин чиза ягон мухолиф намегӯяд барои чӣ мухолифо якҷо намешавад мегӯям мухолифо якҷо ҳаст идея ба идеяи демократӣ ба идеяи солим ба но тарс роҳбарои мухолифам тарс дорад оила дорад ва фарзанд дига чиз дорад ман овора мефаҳмам лекин якта чиз ки ҳар як ҳамин одама гирду атрофаш ба ин давлатоям ё русоям одам мондагӣ ранги тоҷикистон як давлат манамин давлати тоҷикистон анаминҷа ба тоҷикҳо қарор дорад манаминҷа фаҳмиден мана инҷа ин граница гӯем граница сарҳада русон нигаҳбонӣ мекунад яъне ки эмомалӣ дарун ба манин қати муҳом меистад фаҳмиден вақте ки ҳар касе ки ин ба зарар расонданӣ мешавад ино мезанад русоқатӣ вақте ки инҷа ягон тоҷик мигирезад ман инҷа буромад дига давлатҳо ино апушташ мерад медонед шумо результат карама бо фаҳмиден тоҷик ба результат мекунанд ки тоҷик ба генерал мешавад тоҷика кушта ягон миллат намешавад на қирғизистон шудагӣ таҷрибама нест қирғизистон ба қирғиза кушта генерал шудагиш не қазоқистон ба шудагиш не ӯзбекистон ба шудагиш не шумо намефаҳмед он системи даруни ваёя ман медонам системи даруношона туркманистон не туркия ба ҳатто ҳамин эрдоган ку не одамои ҳай ки як гапои инамин илҳом алиев ҳай ку як одамо як гапзанош ҳай ки як корое мекунад оппозитсияи тоҷики чи не бо ҳамаш ҷӯра вай дига хеле кор мекунад системи вай фаҳмидем ино танҳо тоҷика мекушанд ман гуфтам ҳамун ливои президент ҳай ку шер ҳай ки ақиб ба нигоҳ кирестодааст яъне вай кафили он аст ки ман фақат мардуми худама мехӯрам шикамама сер мекунам мардуми худама результат мекунам мардуми худама метиям ҳамин чақа одама ки дастгир кара бошанд мана тоҷика номаша тамоми дунё ба сиё каранд терроризм барои он ки фарзандаш ҳамахел шуд эмомалӣ раҳмон гунаҳкор не вай рустам худаш бинава что афтид ҳамон лавушкава вай ман афтондагим не ва афтид худаш анакун ҳамаи ҳамун терактоям ҳисоб кунтон тамоми дунё ба коди рақами эмомалӣ мурод яъне мин код репрессия код геноцид ана ҳамин мурод ана ҳамон рақамоям чува барои он ки рас фарзанди ман сиёҳ ҳама бояд сиёҳ бошад системаш анамахелӣ кард мефаҳмед шумо вай рустам карост инҷо ҳамаи коро ба ҳам худашай ин чизои шумо бояд фаҳмед барои ҳамун ман 1 соат гап мезанам шумо бояд донитон ки имрӯз ки рӯзи сулҳ ҳаст сулҳ на балки гуфтам оромӣ дар он ҷое ки адолат нест сулҳ автоматически мубориза ба мубаддал мегардад фаҳмидена ҳамун консепсияш ҳамахе консепсияи международниш ҳамахе системи байналмилалиш ҳамахе ки вақте ки дар он ҷо адолат нест сулҳ автоматически мубориза ба мубаддал мегардад барои ана ҳамон чиз ҳама вақт фикрат ба фридом бошад озодӣ бошад аз назар гузарон муайян кун анализ кун таҳлил кун амал кун худат дони худо тамом худат мерасӣ натиҷа ба худат мебинӣ фаҳмедед записоя лайк монитон дигаро ба тақсим кунитон поделиться кунитон
مخالف راهبرایی که مخالف هستیتون باید فهمیتون که من همون نسلی که آن چیزایی که شما ندیده من کلان شده چی جانب امام علی رحمه هر کسی که باشد لیکن من ایدئولوژیم دیگر خیلی است ایدئولوژی من حرمت میکنم این موضوع برنامه کاراسا بود например پیمان من همجور هم نیستم که اگه کبیری گپ شتام کنم با من اگر من 4 5 و 30 با مونده بودم برنامه برای اینکه این چی نیست حرمت و احترام باید باشد سیاست با فهمیدین یک کلام گپ زد خود گوش کنند خود گپ زد کلام گوش کنند من بابای امام علی هم حرمت میکنم من پروست نمیخواهم که دولت من با شاگردی تروریست پرزیدنت شد چی خیلی فهمیدم من همین نمیخواهم نه بلکه من همسایه کشورهای هم نمیخواهد ازبکستان قزاقستان قرقیزستان همه نمیخواهد افغان هیچ کی نمیخواهد برای اون که نامیوه من سیاه کردیم نه نامیوه خودش سیاه کردیم من سببه که برای انا همون باید یگان تر هر کسی که رستم به کار میکنی تو باید فهمی سودی گاگا به دیلا همه جو بهای پگه شما چیکار میکنین که حوزی گاب نزدوسیان و یا میدوند هر یک چی مهلت دارد میدونه نه همین مهلتش که آمد جامعه جهانی قرار قبول میکنه بریم به بودگی آدمایی هم که سیگه از دورتون پول میگیریتون برای روشن فکر و آزاد اندیش نمیدونم شکار کردن ده با واسطه شما میگیرد این دولت نماینده دولتاشو بعد برده میتیتون لیکن اینا قانونی میگیرد از شما میدونین که شما افور میتکره گرفته که برای انم خیلی پول داد گفته همه تا وقت و ساعت بیادگر میگد که ما افور میتکره بودیم اینا ما قانونی بین المللی ویران نمیکنیم یا عریضه مینویسیم نسبتی مخالفی حقیقی مخالفی که اصلی مخالف است مخالفی که از مردم برآمدگی است کلانو با اهمیت خوش نیست نکنیم باید هر یک کسب میدان داد تربیه کرد فهموند میفهمد تربیه کرد جوانایی که از قشر عادی هست و سیاست به در آمد و باید یاد داد خیلی نیست که بخیلی کرد نه باید یاد داد فهموند همین 100 ساله ها خورده آمدیتون یگان آبا چیکار کرد چی شد چی نتیجه به رسید من اثبات نه گوگل اثبات جنایت گنوسید با من نه گوگل просто мозг дакор камтар ҷомаи ҷаҳонӣ медонад да ҷомаи ҷаҳонӣ ҳозир определённое время ҳозир пуло дорем маблағ дортон ҳа хуб мегӯ но не ин давлатҳои хеле кор намекунад замона дига хеле рафтост шумон ҳама хеле идеология доритон шах шудагӣ калонсолоба мегӯям ман сиёсатмадорӣ набояд хеле кард ман аз ҷангам наметарсам نیم چشمامو نگاه کنی میدونم از جنگ شدن هم نمیترسم در تاجیکستان راست میگم از جنگ شدن هم نمیترسم برای آن که شما فهمیتون که یک تا مثال آخرون میبیارم این همین حزب الله هم انم پیجرشون چه کفید و اکثرتش مود من سال 2020 گفته بودم که همون یراقاتون که همون دستاتون مایکا آب مشتی هم میموری برزی دیمن خیزی درون با بودگید بیام میگم راست میگم من آب میشی نه میکفت خودش به خودش من نمیکنم دنیا اداره شونده است امام علی میدونم امام علی رفته میپرستان میگه چون من بدی ندارم ما میخواهیم که ایولوسیای نو به تاجیک‌ها گذارد ایولوسیایی که برابری عدالت حکم فرماست قانون اساسی واقعی دارد
мардум ҳама баробар аст. Президент бисёр функсия надошта бошад. ман агар президент шавам бисёр функсияи убрат нест мекунам аз конститутсия. рости гап намегӯям. ҳама хел бошад. ки дух дорад ҳама хел мекунад? метавонад. ман мекунам. баки ман наметарсам. одами саздател наметарсад. одаме ки як чиз месозад ку ва ягон вақт наметарсад ки ҳамин чиза ҳама хел кунад дигар чӣ мешад? дигаргун мешад, ҳамун чиз адасташ мебурад. бо як чизи наве дигаре месозад. мефаҳмед шумо амина? барои он ки вай сазда ҳаст. дунё ва саздатело архитекторо. фаҳмидин? ҳама чиз сохта метиҳад. шумо ба анамин майдонотонро сохта дода буд ку анамун сазда анамун одамо сохта дода буд. шумо сохта дода буд ки манахе мекунтон манахе бозии ташкил мекунтон, установид мекунтон, касе ки озодӣ мехоҳад зиндон мекунтон, баъд дигароша метарсонтон, бо худотон оштӣ мешитон, сари қудрат мебиртон. ҳам хел буд проект. окей. нашуд. ман зиндон ба маҳкам 7 сол боз инам хи қапида истон ки набуромад. ина дани мана маҳкам кунтон. намешад. ҳар рӯз проблема мекунтон. шуд нашуд. барои он ки мардум гунаҳгор не. мардуми оддӣ ягон чиз гунаҳгор нест. гунаҳгор худи шумо ки ам мардум ҷинояткор месозтон. мардуме ки ором гашт аз кору бори худаш ки шумо қатл мекунед, шумо проблема месозтон. шумо кор нест, просто такпултон майли результат нашуд, амнияташ биям намедонам, вазорати корҳои дохилиш биям. чӣ ҳамин усол намедонам 10 та одама қапида имсол 20 та қапи дига давлато кам кун, дигар шумо зиёд мекунтон. ҳам ба пул мегирем. ҳама эмомали рост мемонад ку перекрити ба онам як системи монда кардани мақомот. медонтон шумо амона монда мекунад, фикраш бам мешад, ҷиноята таҳлил карда наметавонад. асоси ҷиноят аз куҷо ташкил шуд сарфам намерам. ман ҳамчун мутахассис мегӯям. ман мутахассис специалисти байналмилалӣ. ман онамун телеграмям мондагӣ. ман кадом давлато ки ҳамкорӣ дорам. накунем. рустам идеологияе ки аз хурдиш гулмурод вая тарбия кард. ҷаҳолат ба қатл бисёр чизое ҳай ки вай одамое куштагӣ, одамкушиое ёд додагӣ вай. мефаҳмтон? барои анамо қатл мекунад. бадахшона ҳисоб кунтон. бадахшон якташ ахиронаш 22/07/2022 памоимон. рӯзи қатлаш ҳамун лентишка ҳай фейсбук ба бадахшониҳо рӯзи ҳамун чи ҷашн мегиранд. ҳамуна ҳисоб кунтон чанд мешад? 22/07 4 ҷамъи 7 11 11 ҷамъи 6 чанд? 17 ё 24 7 ҳама хел карочи мешад, ҳамон 19 мешад, ҳама хел мешад 19 мешад. ман медонам ҳаст ҳамун лентишки сиё мондагӣ. ҳамун числашка бинем 19 ден рождени ки 19 декабр ден рождени Рустам Эмомалӣ. фаҳмидед? инам қодуну куштагиам дига ҷо ба ориентир нагирад. мухолифоям дига ина дигар рус накунитон. мухолифоям бояд гуфт, бояд беисват кард. натарсид. инамин гагаба навистан гиритон. ҳамҷа команда уже кор кард. натарс. худата нишон натай навис. ман ба буро ман мефаҳмонам чӣ хел навистам. ман ба набуро якта адвокат ба ҳанҷа багар 100 сум те намедонам. нависа метиҳад фирсонам уҷо. ман медонам ки ту худта нишон те метарсӣ баъзи мухолифо. аввай одамо барои ки мурд? барои озодии шумо мурд. паноҳанда шудан ман инҷа коғаз дорам 3 рӯза 4 рӯза 7 сол боз ман метиҳам. зиндоно мекунам. ва тарсам намедонам ҳамон ба карти паноҳанда. не. ман ватан дорам. сарзамин дорам. давлат ҳаст. номаш Тоҷикистон. ман тоҷик ҳастам. ман анамуҷа мерам. вақту соат биёд. ту намери барои ҳамин чиз омадӣ? чӣ ба номи ваёе истифода бурдӣ? ҳар касе ки бошад.
نکنیم. روح آوروی همونا هایکان مسلمانش بیانگیری میزنن میموردن. یکم کارات برای نمیکنن خودو سیاد میکنن. روی آورو ده نمو آدمایی که انمون بدخشان میکشتن و هر کجا به تو زندانا بمورده است. انمون اوه دلیر هر کسی که همونجا شیشته است اوهش میگیره. و برای من موندوس هم زپیسه. یگان که همون گپی نیتو زدگی شوکر جانش هم سعید جعفر هر کسی که هست من جانب حکومت هم سعید جعفر جانب حکومت بود نمیدونم دیگرش شایر پویر اونمو وزیر کارهای خارجی سابق جانب حکومت نه و تاجیک هست برای من فرق ندارد من جنون نمیکنم یگان تاجیک همه تاجیک هست نوبت آمد کو مردم کشتیتون قتل کردتون همه روشنفکر قتل کردتون اینا کارگرای دولتی به نوبت آمد کو ولی نوبت وزیرا به من بیاد من گفته بودم یادتونه چند تا پیش گفته بودم من یک 3-4 ماه پیش زپیسون باید اما سال 2021 گفته بودم که وقتش میبیاد همه تا میگیرم انا گرفتم محکم کردم وقتش میبیاد وزیرای میگیرم میکشد همه دوستان هم کلانای همه تا کلانای میکشد من حرمت میکنم کلانای نو شما وقت و ساعت میگوید کو میگوید که همون راست میگو اوجه گفتاسی اکثریت چی بیریم بودگی چی درون شما نمیست میکند بیریم بودگی تام شما سپیشال دور با اوورد بازه تا بیریم با میدانتون شما زدنش آسان شود فهمیدین اساس برای رسیدن به مقصد همش یک طرف میمونیم رسیدن به مقصد یکجا شدن است خطا کردیتون چیزی کردیتون ما شما را گوش میکنیم همه گوش میکنن کلام تاجیک شما همه آدمایی که کلام هستیتون سیاست و شما خواهیتون نخواهیتون ما خودمون گوش میکنیم شما خواهیتون نخواهیتون بپیر نراو که هرچند بپیر نراو که در امانی هرچند سکندری زمانی برای اون که ما گوش میکنیم بعدی هم کرا باشتان گوش میکنیم لیچ من و کمان دایما ایدئولوژیش میخواد میدونیم که کیو کرگی با همه چیزا میدونیم ما دیداستون تحلیل ما چی همه چی میدونیم لیکن این گوش کردن سبب نیست که اون که شما نه من ایگون زود نمیترسم من نمیترسیدم بر ضد چی داخلی چی بیرون نمیبرم سیستمی ساختگی که دیکتاتورسکی کلانوی رپرسیونی سیستم گویم من نمیبرم دون میگیرد یک میگیرد بود پریزداچ هم اسپورد پریزداچ دپالنیتی невидимость بگر студенти گیرد همه خیر اومدن نکن پرابلم حل کردن نکن اگر بچه امود باشتون گوش کراس باشتون یگان سوال دارتون شما اگر سوال داشته باشتون شما درایتون یگان سوالاتون باشه دیگر نیم ساعتی دیگر وقت هست درایتون بچه امود بنیم همون آدمایی که از امود هست درایتون اتحاد یک جا شدن نکن سوال داشته باشتون من میتونم هر کسی که سوال نتید запись ба канал ба обуна шавитон канала дигарро ба тақсим кунитон лайк монтон ҳамун поён ба истодаги одамо ҳайку ҳамун киё ман мондагӣ записҳои иззат амон далери имомалӣ чоршанбе ҳар касе ки ҳаст ҳам поён ҳама завқи инамин завқи бек саидамини хо ҳамина баъди ҳамин 140 секунд буроитону ҳама ба фирсонтон ҳамун записи ҳамунои фирсонтон ани ман ҳамунои фирсонтон одамо ба лайк монтон озодӣ навистон озодӣ ба турма намекунанд шумо модда 1 конститутсия копия кунтон гугл ба конститутсия навистон модда 1 тоистон давлати соҳибихтиёр демократӣ ҳукмронӣ дунёвӣ ва ягона аст ҳуқуқу озодии инсон арзиши олӣ эътироф шудааст анамичи гиритон модда 1 ҳамуна навистон тамом шуморо эмомалӣ куҷо деъла мекунад конститутсия навистон шумо номи худотон ки там конституция навистон статьяш тамом қонунаша бар зидди худаш истифода мебаред фаҳмидтон анами
Google менивиси модда 1 конституция, комментария менивисам гӯи мебурод, ҳуқуқу озодиҳои инсон арзиши олӣ эътироф шудааст. Ҳамуна мегирӣ мемонӣ, конституция модда 1 мемонӣ, ҳамуна копировать мекунӣ, вставит, ҳозир технология пеш рафт, ягон кор намекунӣ. Ҳамуна копировать кардӣ як ҷо мон, любой ҷо даромади, ҳамуна гир мону freedom mention Tajikistan, to all mention Tajikistan навис. Тамом. Freedom to all mention Tajikistan дар нашва тамоми проблемат ҳай. Бесиветӣ, ҳар рӯз 21 сивете мекушад. Бекорӣ, муҳоҷират, қатл, куштор, шиканҷа, маҳалбозӣ, минтақабозӣ, куштан, ҳамаш ҳай. Дар ин маънии калима. Барои ҳамун ана михел кунитон. Сабаби ана ҳамин чиз ана ин аст. ҳозир як видеои чия мемонем? видеоҳое ки проблемаҳотон катӣ. Сабаби ҳамаи касратиҳо инаминҷа ба гуфтагӣ аст. Ҳама проблема, бесиветӣ, бебарқӣ, ҳамаша гуфтагӣ. Ҳамуна 4 забон ки мемонем, агар ягон кас дарод медарод, аммо қатӣ надаромад намедарод. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President-e Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rustami Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives,
They will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom. Democracy, and we will speak, shout, with a loud voice, and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation. Modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Aizatalo Dadaboyev. کی بگوید جواب ایره نزدیک خلق چی جامعه کرد که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست می شود دولت پارچه پارچه می شود الان این خودش رو بود دیگه این همه قانونه که خودش رو استفاده میبری انامون میبرد همه وقت فهمیدید؟ همه وقت فهمیدید؟ مردم باوری کنین آزادی با این کلمه من با باور نکن انا این با باور کن پشتی من با ایستادگی با فریدم با باور کن فهمیدید؟ فریدم که خورا فریدم که خیز آزادی کتی خور آزادی کتی پوش آزادی کتی فهمیدی؟ حتما میرسی تو میگویی که ده اینمی آدم گفته بود میگویی تو خودت میفهمی یک تا نیت داری اینه مثال یک تا بلوگر هستی میگویی که همین 10,000 شود 5,000 شود подписка میشد کن правильно برای اینکه کلاب باوردی یا نمیدونم هر چیزی که خواستی میشود مثل مقصد انا اینجا بیار انا اینجا правильно نکن اینجا правильно نکن باور نکن بازی های ساخته همینا بود این بازی ها بود دیگه صنف 5 آلمانی به اگر نشان دهی همین بازی های همین پیرواد چکتی نمیدونم یا روس با میگه که اینجا بازی رفته است میگه من همش تماشا کردم برو رو اگر تاجیکی فهمم میگه این بازی کارو نه یک دیگه قتل کردوس میگه نه بلکه من صنف 5 6 برای اینکه استراتژی کونه من شما به یک چیز میگم سیاستمدارایی که ما هستیم تاجیکستان ما بودگی هم بریم بیام بودگی شما ما یک چیز میگم شما همه وقت همین این دولت‌های پیشرفته سیاستش پیشرفتگی همه وقت شما با اوپل دادن مثلا ماشین کونش میتیاد که ما های کنیم همون راست سایز بودگی بیام همه خیلی بود حاضر همه خیلی هست همون با شما با همون سیاست کپ نشدگی میتیاد میدونید شما همین شما با پروژه های کپ نشدگی داده بود نه شما پولی کلان کتی خریده بودتون با پروژه همین همه پروژه شما چقدر 33 سال جامعه جهانی به خدمت کردتون برای همین پروژه خدمت کرده بودتون لیکن همین پروژه کپ نست شما نه فهمید که اینا شما نه نیست کردن در کار بود شما نه همین چیز با آوردن تمام خود شما اینم خیلی استادگی دیگه نمیتونتون نه این طرف من همه گوش کردم راهبرای مخالفم گوش کردم من همه چی گوش میکنم میبینم من بسیار وقت صرف نمیکنم من پروسه بینم گر میفهمم در کار نمیمونم در بسیارش потому что من нового изучаю میفهمم نه چیزی نو خوندم میخوام چیزی نو شوندم میخوام فکر بسیار چیزو بند نمیکنم برای همون چیز شما به چیزی کهنه دادم استراتژی придуман میکنن چیزای کهنه چیزی نو придумат میتون یاد گیریتون عذاب قینده نو مهنت کن دومت کن خدای طلب کن وقتی که دل و نیتت صاف باشد خدا میتید
одами ба савод, ақл, идея ку одами дилу нияташ соф ба метия, одами дилу нияташ ҳаром ба наметия. инам хотиротон набурдтон шумо. ҳамон одамое ки дунёе идора мекунад ва ё медонад ки кӣ ба гӯд ҳамон гапа. ман ба гӯд ки ман шумо ба гӯд ман ҳаёта ман намегӯм шумо. ман кор карагӣ дар нишоном ба 18 сол медонам ки шумо чӣ. як маълим доштем, Умаров буд. ҳамон районе ки ман таваллуд шудагӣ, ҳамон мактаб буроем агар маълими таърих буд, коммунист буд, ҳамин چی بودم مرده که نک خوب بود تاریخ زور یاد میداد هم بوسمچه های ایتو همون آدم چی میکرد و یا میگفت ریولیوشنر بود میگفت نه اون وقتا حالی سعید افزا ویران شده بود. من یک وقت سوال داده بودم که معلم همین توجیه کلان شود چی میشه گفتم. ҳам вақт Эмомалӣ нав президент шуда буд ва одам мурда бурафт. барои ҳамин ман гуфтасиям шумо гуфт тоҷик медонӣ чӣ мешавад? чӣ багам дуз мешавад. чӣ ба гуфтам? савол додам. шумо барои ҳам одам шудан дакорава дузӣ бас каранда. чӣ ба гуфтам? ман майда будам, синфҳои гидета шояд 6 ё 7 будам. гуфтам чӣ ба? گفت این همین مکتب برانداز که میبینی گفتم دیوالای رایون با همه کلان شدگی، همه ما رایون قشلاق با کلان شدگی دیوالا پس بود که دمو خاکی دیوالا پس خیلی اکوچه گذاری میدیدی، خیلی قد خیلی کنیگر خیزه نگر حوالی میدیدی. همینجا هم مکتب میبروی گفت اینم خانی فلان چه های گفت نام همه آدم گرید. هم بچه های بین گفت اینم خیلی کن نگاه میکند که همون چیکار میکنن. اون وقت چی نبود که ماشینه که های استیرال نیوقا نبود. آدم شده جمعشوی میکرد تو زنها همون نگاه میکند که همون چه خیشت است و این بچه چی میشه؟ دوست میشه. بعد یک تا چیز میگفت نشد همین یک آدم دیگه بود و آدم ایشونا بود کسی که اینمی ایشون هست همه ایشون بوده همه خیلی بود. نه آدمی با سواد بود. آدمی با سواد دیوانه که جدا میکنن که از ملت از مردم هم مردم میشیشت یک جا بود هم محله بود همونجا من کلام شدگی محله فیض‌آباد گفتن اینجا بود جای من کلام شدگی بود ناحیه قونچی بود همونجا محله فیض‌آباد بود مردم میشیشت همونجا با همه آدم میشیشت مردکو جدا کرگی و یکو از خودشون دیگه کی وای کرد دیوانه بود. بعد همون به من سوال میدادم اینکه نه آدمی با سواد بود بسیار کتاب خوانده بود برادران میگفتم که همین پول ملی برونده بود که یک سامانه بود همون 200 درهم بود در خاطرتون زنگارک بود و 500 همون درهم بود در خاطرتون کاغذی بود بعد یک سامان بود همون که پولو برونده. بعد همونجا شیشتگی کسی آمد همون پول گفت که من خیلی پول برونده است تاجیکی و همون دید گفت که پول ملی گفت همه یک کارت سیری گفت یعنی که همه یک نول کارت گفت هم گدا میکند گفت یک تویمت امامعلی گفت باور میکنید چون سالی 96 97 همه آدم مرده برافت آدم انمون شو میفهمید شما همون پول دیده زنکای پول دید و زنکای پول دید همون 200 همون زنگارک پول در خاطر من همون زنکای همون چیوش بود گوست هر چیز نکشه که پول با اما زنکه دیده گفت من حاضر میفهمم که وای زنکه چی بوده میفهمتن شما اما مردم همه خیلی کرده بودن که همون که نشیدن ما مایده بودیم پیشش برافته بازی کردیم میشیشتیم اونجا با آدم بود میسفید و کلان سالا بود برای اون که وای آدم گرامت داشت سواد داشت عقل داشت برای انمون چیز مردم تاجیک انمین که بس است درختای میوه دادن میوه میدادگی قتل کردن کشتن آدمای با سواده باید اعتراف کرد حرمت کرد گوش کن
تو زور نیستی. دنیا دنیای عقل شد. دنیا دنیای مشتو نمیدونم مسکولا نه. من فیزیکسکی هم способность دارم، جنگی هم من همه چی هستم، لیکن من میگم که دنیا دنیای عقل ها شده ایستاده است و عقل غالب میبراید، شما نه. دانش پول است، میلیارد تریلیارد نیست. اینم اپراتسیونش به همه قپول صرف کرد امام علی رحمت. من وای دفعه برآمدم گفته بودم رستم اکبر даже نگاه کن تو 16 август قرار بروات میگراسیون اینجا همون رد داد. ششم باید حجت تعلیش کنی، همه جا کد رستم امام علی مونده. یا 19 سپتامبر بود برو همون میگراسیون حجت تعلیش کنی. بعد حوزه گرفتن کد آزاده موندن 11 میشه. یعنی که کماند آزاد اینو میگه تماشا که کدوم کماند کار کرد. میلیارد صرف کرد. اونم جب записи من است. انمون کمان آزاده رستم هر کسی که هستی записи منای کارات که شورت با پدرت گپ زدی. انمون میگه ام منبر بیستاد. انم اینجا میگه چیخی میبیاد میگه هر دو چیشتی انمون زاد. دستش که نشان میتیاد شما. با میگه پول صرف نکن. پدرت میگه من نه. انمون امام علی رحمت میگه. برای همون پول صرف نکن برای من. بیهوده صرف میکنی تو. کسایی که مبلغ میگیری تو شما نه من نیست نمیکنم آینده. شما نه همین دولتایی که قرار داریتون همون دادگی همونو خودشون پیش از همون سرشوی همون کار نیست میکنن. کدام دولت با قرار داشته باشتون روسیه به این فرق ندارد پوتین علی شود پدر فرق ندارد. ما همون آدمایی که همون آدما میشناسد همون میشه هر کجا با این اینجا پگه راهبرش علی شود اروپا نمیدونم همون آدما نیستون میکنند شما برای آنکه و یا نشان میتید شما. من به نشان دادنش در کار وقت و ساعتش که اینمی بود ما نیست کردیم هم بود نیست کردیم رنگی که امام علی به نشان داده بودم. این پدرت میداند رستم آزاده همون کماند رستم آزاده یا با رایتون خانه امام علی به امام علی یک جا سفید شدگی و دیگر موندگیش نه و نمیفهمد دیگه بسیار چیزا پروست پرسیتون همه خیلی تو رو نشان داده بودن که همونا هم خیانت کرده بود برای همون نیست کردن هم بیویکو هر کسی که بود هم سالوی جنگ انا خیلی نیستون نکنیتون این کارو نمیمونن شما میخواستگی هم نمیشن. من گفتم اتحاد میشیم. من آدم انسان گوش میکردگی گرامتنی با سواد هستم عقل همه چی دارم میشینیم صحبت به بازی سیاسی باید باشد رقابت باید باشد کریتیکا باید باشد شخصیت به چقه نشد زن به چقه نشد فرزند به چقه نشد دیوانه نبرو نم کاغذی هم دیوانه برو همون شویتساری همون کاغذش افته باور میکنی ادوکتای من افت همجوری هم کود سی های گاگا و برافان چون شرمنده 9 ساعت میزنی تون آدم قوا کرده خویجه تون که دی تمام ماده سینزایی داده با میگیرتون دیگه چیم شما هشدار تون انما آدم هم سری بلا موندگی آزی هم دولت ها و یا همش فتاز اینم کودش ما مونده که ما بس پاری شد دیگراش فرخت و آدم ها اکار برفتگی ویجه تمام فرقه که این دولت ها با رنگ همون تاجیکستان بر همین جنایت کرده شما قطعه همون ها کردون استاکنیک شما اساس شما این خیل کنی هم اخیر با 4 مخص تاجیک به کلاش بمیشکنه گناتسید با 1000 بجا شده نمیدونم چیریز 80 دست کرده باشتونم اخیر با خودتون میرن برای که این دولت ها هوشیار این دولت ها میدونند چه کردنش کاغذ چاپ میکنند همه که کاغذ میگیری کو اینم کاغذ های من همه میگیری کو همه هست کی میستن بعد میگه که چو اخی هست دولت هاشون سپیتس هاشون میگه که ما میدونستیم ما هم باید برای
چیهای دیپلماتی ما وایران شدن همه خی کردیم نامهان اینا همش نظر بگرفته یعنی پول دوستان کو نمیشه یافتون جوره شدتون اویلاش به رفیق شدتون بیزنس کردتون دیگه کار کردتون پول دادتون کو بعد همین اینم میگراسیون اینم شهر که خریدتون اپریدیلونی آدم میشه فکر نکنتون که وای نمیشه همکاری نکرد مقام همکاری کرد شما افتون من نه انا اینش هم آدمایی که من این شهر بگشتون شما مداخل دارید من نامتون نمیگیرم نامتون هست میگم پگه نگویتون که ایزد نگفت زن و مرد به این دخل دارد زنکات بیام مردات بیام نکنید من به چقه نشم پروست چقه نشم دیدید روی تگردون برا ندیدی صورت هم نگیر صورت میگیری میفرسانی تلفونات کتی تلفون دیگه کس کتی دیگه کس رو میتی اینم خیلی فرسانی نه همه تا میفهمی پول میگیری دیگه دولت به میفرسانی لیتوا به میفرسانی لیتوا نیدرلندی میبیاد نیدرلندی گرمانی میبیاد بعد میگیری و نیمیس میمیتی نیمیس با برده این دیگه رو کارگرای هم دولت های انجام میتید این من کسی که همین خوش اوجا گفتم نمیا که فهمه دیگه چه میدانم اگجا میدانم کی ها پولا گرفتگی چی خیلی آمدگی میدانم نکن من توصیم من نمیدونم شما به چی میشه من پروست که فهمیدم که شما نیست میشتم من این کارو کرده ها حقش راست همون آدمایی که گوشو چیاتونایی که شوخیر میستد اومدلی قوت همون پیش از کشتن همون روسوی دیگر رو نظارت کرد توجیکو کشت و توجیکا کشت میدونتو نه دیگر رو انمون حقش راست گفت انمون خودشون نیست میکند شما انمون آدمه که شما باور میکنتون نیست میکند جاناتون نمیتون دختراتون نمیتون نویراتون نمیتون فرزنداتون نمیتون انمون نیست میکند من نه برای که باید وظیفه شما خیلی من وظیفه هم دنیا به دیگه چی هر یک انسان وظیفه اپریدیلونی وظیفه اجرا کرم نمیبیاد یکی نمیدونم دکتر شده میبیاد جان انسان است پسند میکنه که دیگه چی شده میبیاد هر کی سیاستمدار میشه دولت میسازد شاه میشه دیگه چی من وظیفه هم دیگه چی اوایای وظیفه شما معین کرده بعد نیست کردم استفاده برده با آینده نیست کردم برای انا همون بعضیت خودت به حد دانا میگیری بعضی بازی های کلام بیان قش شده کلام راهبرای میشناسی بعضی گینرال نه گینرال دیگه دولت هم شناسی نه فکر نکن که وای کنترل همون رحیم رمضان چه کنترل باشه در تیم فتکتی امامعلی چه ترسدگر این دولت های هم همش کنترل با هست زیغ نشم من همون آدمای میشناسم من همون آدمو که گم میزنم من یکون کسی که گم نمیزنم 24 ساعت گپ میزنم کسی که عمود بهای میدونم نکن یکون تا بس کن پول صرف کنید تا در کشودگی بیایتون اتحاد من درخت شما شنوندگی من شما تربیه کریم زدیتون چیزی کاری کردتون رحمت من رحمت میگم که هوشیار شدم دانا شدم کانال با پادپیسات کنتون دیگر رو با فرسانتون لایک مونتون همون آدمایی که من موندگی زپیسا شد بعد احمینجا برامدن التماس خواهش همونا با آزادی ایزد اما نویستان آزادی دلیر امامعلی نویستان همین سطحی یکی کنستی جمهوری تایسان نویستان خب آزادی انسان ارزش عالی اعتراف شده است آزادی با ایزد اما یا دیگرش هر کسی که کیه طرفدار است الفت خانم محمد شوی و چهارشنبه دلیری امامعلی امردین امامت هر کسی که هست شاکر جان حکیموف همون به نویستانو برامده بردم من به مایل هیچی ننویستانم من یکی قراراتم بیاد که من سلیشکم اکریتا گم میزنم فهمتم نه همونو بمونتم مایلی سلامت باشتم زنده باشتم همه تا حرمت میکنم دوست میدونم گوجوبا گفتم حق گپ زدم غیر از حق چارچوبه حق برآمدگی نه کریتیکا نرمال نه کریتیکا باید همیشه باشه همین رویه رو باید عادت کرد قتل و کشتاری تاجیکا بس کرد اومد پرابلم حل کرد اتحاد شد سلامت باشتن زنده باشتن